sani memurde geguritan Arya Bang Pinate. Sani keketus saking babat dangyang Bang Manik Angkeran. Sani pinaku pengwacen Gusti Aji Saribang, Ibu Dewi. Pinaku penegas titiang Aji Nale. Maka pemucuk penglingsir dane Gusti Mangku Saribang. Pinaku pemomong pura pusah Saribang Sari Merde. Hidup betara Kalaning punika rares kadi dedangyang Sidi Mantere ngastau kadiling hidup batari mangadatan kecakara diulang pikayu ni dane mangdone nenten keni sod-sod upo darawe rares prayoga lantur ares kadi dedangyang Sidi Mantre uyakti nungilang adnyane sidini dani ngajab batara gunung agung sane kardan antuk itu dangyang Sidi Mantero makadi ling itu bataro gunung agung madulora mandara Sidi kawuhen punika antuk uncaran wede muang manter sane dahating Sidi tongkat ide kedan kalaning punika minakadi teteken idane punika ketanjebang wastu wendan liano sangkaning tatekene punika ngawusana yang genyong yakti jagate kehanan antuk linu Jawa Bali Magajarang
wastu palang rasa-rasa magenyongan jagat pemekas jagat jawi makmewah jagat bali mawas anorares palas kewentenan jagat kekali jagat sane pene inggian jagat penepi kau sane punika dahating ceking kewentenannya ne peremangkin uyakti menados pasih jag paramangkin dados segareng dan kocapan huyakti maka kalih jagat punika ring pantaraning bali kelawan jawi kelancah punika antuk omak menados segara hidapan dito ledang kayone dan dor lu mampa ing duaning kadiasa punika kawentenannya dan amat yakti ledang pikayunan ide dang yang sidi mantel nyojo rajagat sajeroning memargi pacang mewali mantuk ring jagat dehe jagat sane kepala inggian genah jagat sane kepala sang iwawune punika asapunapi segara rupa wastan ipang ngawit iriko rares kasinanguh jagate punika wantah segara rupa kewarisen
rawo mangke Ingyan punika wiyakti sampun ketami rawuh kemangkene. Idang yang sidi mandereng Makadi kewentenan idedang yang sidi mantere. Dahatileng reng apa kayong Makadi kewentenan idane punika dakacing tiling tur maning waget risa jeroning pumarna yate pikayun. Jagat bali mangado keradang Doraharjo Sajeroning acep pikayun idane gumanti mangnane sida jagat bali puniki ngemanguhan kakertat kerahayuan makemiwah keraharjan. Nenten sida kelan cubeng Mangdanya nenten kausak asik pilih-pilih kelancuben antuk jadmu sane nenten patut. Antuk jadma Duratmaka Napi malih kewentenan jadmu sane melaksana curah rawuh mriki nenten presida punika rawuh ring jagat bali. Idedane para pamiarsa sareng sami sanedahat uang yang titiang. Kadiasa punika presida antuk titiang ngatur ningayang inggian geguritan sane mamurde Arya Bang Pinatih. Sane keketus saking babad dangyang Bang Manik Angkeran. Menawi teu wenten kirang langkung ari sejeroning titiang ngaturang gegitayan menawi teu onek-onek sastra ingyan ri sejeroning bebasan ri sejeroning basa basita sane nenten manut ri sejeroning arsa titiang ngelungsur geng rene pengambura. Maka wesanane ngatur puputang titiang antuk uncaran Pramo Santi. Om Santi 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 Om.